Weru TV. Nkethishia kwana ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kuatanira bautu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 19 mweri Wena mwaka ya 2022 beto wa WINNIE wa KINGERU na mbere tukumakia Nteto cia Weru Thaa mwanja Weru TV na Weru FM twina kwinigio kwingi twikura kiombe kwithira weturingira kura ya nibukenda tukomba kwithira tukiona ushindi tumemene na kinyagi TV ne no utume SMS kana no utume rietwa kuza ke ekario SMS ke 15601 15601 rĩu kwĩbĩũria ũkaithĩra ũkĩũra kwa unombe kwĩthĩra wĩbĩcokia na ũgatwethia ashindi atombirie Nteto cia Weru Thaa mwanja na aramĩrĩ ya ntu batano ni uthuranitwe ntere cia ntulili tigania istinyume ya mpithukiro yo tukubwegoro irera ambiririe Thaa 12 ciogoro mpithukiro yeyete nyuma ya antu bate kumenyekana kung'era na kura nkulukia kamera 20 irare achiukuma miundene ya kariegoro o muthenya na arende antu batigi no bwabu nene mwakene yo wake nkulukia antu 15 ibora imwakene yo isiolo na tigania aya bitha umwe wa burithi anto baba twanjirerie Thaa 12 na mwankera ubatu tutaa mama ba ka bathia tete mburi cio barayire baruira ba ebera ipiturai iro barayire baba wata ba yana bonjire niro baba ngerere yao ko batu thirikari ne tuilele nonto batu atogothira etore kethira kamera kaciomba kwana na nanto nonto batu atogothira tebonge nanto te abate akora bate komanyaka nonto ibarare ke buruti na batu era mtakufa na tutamfanya vile mnafanya ingamia na batu totekomanya inya atendi ban kamera yu ko thirikari ne tuilele batu tote na boeta anta batu barero rengi nara nene baraya bonde kuma baraila kuma bakatira kuma bonde baya bawa totekora nonto ya borenge na thai chimba to na bina bingi bater ngwa bari vine kwa ya raketu chimba kwani batu takatira ketakene tutakwenda kwenda Ore mutunjo ya kiama kia UDA yuetete mbere ya kaunti ya Meru na inyuma ya yoko bwethe karengi arende kithurano kie agiochekero kaunti ya Meru ne kiragie kwerekana kura ne chiateanilwe ne kiama abitha bakulwamira kithurano ntere cia Southimenti ne baregete kuringithia kura ikiraba kuwa batiri mishara ya kiumia kithiro mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare ena ciotariria Viraunda yote yawezekana viraunda twerirwe tukale wa ngiri 6 twacoka twera tukongerwa ngiri transport twita tukaringithie kura na twerwa twajukia mathandu kuja kuringithia kura tario last week Jumatano kwa twika tukekirwa ngiri 500 ja ngarama na mwanka thaa iji tutionete mbeca iu twita twaringithia kura twacokia gwatuika kura igacokerwa makosa tijetu na kiamiki ibangite na aspirant bothe ibarite nomination fee na ndera barite nomination fee siria icio cia bati guturia kwa kura igutwika igacokerwa tukwijira mathandu kuria jairi jari igoro tuko twaboria mbeca cietu iriku tukuria mbeca irio turecokere twerwa tukariwa twerwa twetetere buka ikwe muntu kuinyamba toni guntu tukuitura twainywa mbatoni guntu turekiriwe ngiri 500
wikirwa ngiri ya 500 POs babo ndete bonde bonete mbesa iji para bonete mbesa ni antu bakai na ndi twacoka tukuria atiri turiuria atiri twi POs baba rungamirite ke nominations iji dene saudimenti batu ukethirwa kura iji itacokerwe turingiona no nyaka mwenga ka mbesa iji turiuga atiri rule number 1 turiuga atiri these people if they are not going to pay us no nominations are going to take place kikyo kiambere rule number 2 turiuga refer to rule number 1 nito kugo u kethiro ti nominations kethiro ti mbesa ki mpesa no nominations are going to take place tukuromba utongeria ambirite goro na ara bwana Mwaura please thikira bautwe tuthikire no twitwitete ngugi yetu nagwe amona secretariat yeku ciumia burite ngugi iria bubati kurita bauga bateri batita na mbere na ngugi na ni uma ati gatuika bateri wa mbesa mathanduku batajukia na guti ngugi enderete nandi no ntugotumi kiu batu tukuga muno bara bacindire kura bara baringiri kura na bacinda itukuga atiri kiama kia unda ikibwiri gutangaza bara bacindire bara acindi no ntugutiri isoni enough kana gitumi gikiega kianenkanirwa gia kuregana na maumira jaja antu baumirete maita jairi kuringa kura igoko weekend kiama kia UNDA ndenda bondikira bwaga sana igiko weekend kiama kia UNDA mero na mantu jatikarika uja turaja kari no ntotumba kwira masura sibeje ntukujire kuringa kura bakatinda kubamamikia nini aja ngwitikia bari wambe chao tugeta kuringa kura na thine kathira so inkoomba unda wethe bakwenda kusucceed mero no ntukwina bia mabinge birio na ibi gutaka ngugi ya tukurita baendelea kurita ngugi u ngwitikia mapios na cracks antu boi bathuri tiba murungu abatethie wetha bakaendelea na unda Chibu Antunene Matondo Muronge na atarĩrĩtie kwĩna kũwatanĩra na wĩtĩkanĩria kũritanĩria ngui na Chibu bange bakuma matura yangi mwanya kĩngwĩra baeya kũrona nchobindegi watho Nteto mũndiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na cio orenge tukwari mantu ya nchobi na kimwe kinene kira kiariritwe kiri mucemanio yo kuringana na Chibu Matundu Murongi ni mantu megie ndwa na nchobi ndege igwatho irakuganwa mwanka bathina mbe na kurwa nacio na ende mubango ororeo ni gutugikana bakaruta ngui batakumakira amyanka bakibangana ngugi ne kenda batiyira nchobi ino ichikurwigwa anacio buru kankora kuritantu wetu Thaa rigi kwanjire kiumia ki bwana gona mabandili kwa nchobi ugathonu jino ruwa nchobi idaradare kuregai ruwa nchobi kuringana ndi ukuri kana moro tutegwa tukaria antu balari ndi yembe no to kwetikania to itangwetu teamwork bado tukakira ntwambui kianjire jana tumegora nchobi dira mama majite nyuma ya kwithirwo kwigita kinya Chibu aringangirwe na maiga athite kuwata nchobi taoni ya Lare untubura butumite baithirwo bagichwa betere ya bura bakathiria athina atainu na ende bali wibarikitie na kuwata njerera bakarwa ni nchobi ino ndege igwatho untu wa karikete ubwana untu Chibu nwe mwene area na Chibu nwe ki othirikari grassroots na kuringa Chibu thirikari onde tate ya urwa onto for example indi OCS ya yaita asigara ya yaita lakini Chibu atigora de biliare ko kaburia Chibu ne au na mantu bonde ne ariko na ugwende na kuria atori wamwe na kari ibonde batigiri bakuthina mbe na kumenyera kinya ana abaho mono baba nini baririkana ibo bochoka kunywa nchobi na kiuragia ibwega ana bakathomithwa ne kenda babebaneria na mantu otamama antu nyamto gakuthoma swango ndagwera antu wetu tuthome biantu manto mengi manto ya rasia nditro kana itubudhi rasia kwa kubudhi maisha mwana nikienda tutethia na bona na tutethia generation yu bobo choka muno nchobine obatithomi bau Kumalare Gembe North Betan Class Chabari Iboya Nicholas Chabari no ntobori boti otonekanya kunogo kanini ndu itushokirete na Nteto nkolokio kathiora mitambo Weru
96.4 rumuri rwa Ameru. Inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku. Baba wetu uria uri iguru ritu riaku riathurwe unene bwaku buroeja wendi bwaku burothithagua nthiguru o ta uria buthithagua iguru twena ruebe kurebe gutung'ana turekere meje yetu o ta uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku. Ile base tena. Mave, ugali mbili sukuma. Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthiguru na yataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Gako atogeni twicokera ati urokurwirete kia mubunge wekuru kaunti ya Thaa aimurwiri kiumbe ariuga ati atina witikio kana ina witikio ashindora wathurirwe kimuchunjo yo kiama kia UDA na ora washindire Beatrice Kathaa. Dagitari Lucy Wanja ariuga mwena bowe ati witikane na siasa cia Bema nikio gitumia lwami aimurwiri kiumbe kia kithurano kia mweri jua 8. Mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima na tutariria cio onkoloki.
Kithurano gya guchwa murwereri giti kia mubunge wa Ekuru na tigiti ya kiama kia UDA kaunti ya Tharaka Nithi gitirari na mantu mabura murwereri giti akarutira akari wira indi kirari gya kwingata mubunge wa Kagitaka Beatrice Nkatha. Ugu ikoringana na murwereri giti giku ari muntu kiombe Daktari Lucy Wanja ora akuga wanakana kanini gakirugamire muchujoni oju gakithurwa bantu Nkatha. Gikira tumire Beatrice Nkatha arutwa nonto antu maramurutire mabangite kumuruta maramurutire nonto ni amafirite for the 10 years ethiritwa ri gitini na maraugire ni mamuruta wanaigwa ni nakathomi mate kumenya the agenda irare marute Nkatha itari gintu kingi marute Nkatha no kegwa no magatiga bo. Wanja ariuga mwanka Kagitaka atigitwe Daktari Beatrice Kathomi uranwe anenkerwe tigiti ya kiama kia UDA akiendia sera no iriku irachiumba gutema athurwa kithurano ni kinene. Tika Kathomi ali challenge kwa nonto Kathomi bwa mbere she is a young girl na atena agenda ingiomba gutethia Tharaka Nithi County in my opinion na ningumenya nkamushinda. Ariuga kinyawegwa atikomenya goma atiregana na matheta ati kithurano gya kiama kia UDA gitirare kia goma akiugaga ikyo gitumiwe abangire atirugamana kiama no akiriko atikaje kwijirwa kire muchujo. Ino pati primaries chithagwa ine na thina cio mingi ma one ati no apate no bange eteko nindi LPI IBC makeruvira mari monka magatuika nimo makulungamirira na kwithagwa kuri na like round ya kwigua kuri na corruption bantu au no ntwegwe no kulungamirira kithurano bantu bana na uri na muntu wichebo wabata ko make sure muntu nu akua kubetuka no nu onge akukwa ni mukenu no ntare ku ntare kugo gunte menya wegwa ndare ni aja kwegwa ndi affected kana ntaja kwegwa ndi affected. Ariuga ari na wetegio na nkiama ya ithurano na mianka IEBC kiri urugamiri bwa kithurano kinene kijite. IEBC wanawegwa tutiuga na ku corruption no ayage no ayoneke lakini like hundia too much of it either very minimal. Nonto bwambere kumetha kwa mayona the manual process na digital process kwa winu igechekaga they check and balance each other. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Kongina kuniate ya youth bantere chia tigania ni bamenerete mubunge wa Yala mpuru wa Bori ikiraba kuwa na siasa itibui ayuthi baiberete mpuru wa rekane na siasa chia kumankaniana kwethira agishuira kura aiwe wengwa. Kiu ni kundi kia ntubaba ile kumantere mwanya shigona bunge kia tiganisti baituritio buru kiri kumenera mubunge wa Yala mpuru wa Buri na ariurea ukumeria matete kia muyumba untuko bakiwa kambiri tio bashitiria untuko muno ya barea bakuwa tambaru na undene muno muyumbe wa Thaa na ugichunge kabea mporo natwikite threat ke batu ayuthi sana na urinkiwo wankuwa manto yarankomenya natwikite threat sana. We support side ye kuwa ndo support side ore mo support akauwa kabuto ngwe wethiro rutangwe mali fulani akauwa wangu ekwe kuthira na kanji okuthia tera na kanji awetia kinya document chiaku batu tore ayuthi baba inge na kuthiritania nto na thimo ai kuringa era thimo ai kwira either ko welo murio maendre okurwe lamine ao otako buru ao te kabisa uru ote onwa akwethia nkorongo batu tore ayuthi re inge thirikari ya to Kenya ni ailaki ayuthi ora kijana otigane east aina right e okampendera muntu ra kwenda kabisa otebati kwa intimidated no support muntu fulani no ina miaka 18 wero no bati support muntu rongi akwenda to ina right e kuringa siasa Kenya in democratic country to ina right e kuringira muntu ra to kwenda campaign antu aba ingi bathirete netwe bangi bakairo to abo kira muchorlo mainde to kariara muntu ono aina gani na boreba kuria mwanka Thaa angirwo karia na usunku ni kuthiatira miarie muyumbe urenge untuku ya ubasitirie bakiringa riboti na mpoe muno oni boranke ombekia kuria rwangirwa DCI manto ya kwarwo muno lakini batekuwa no baetabura in case of anything
agwithira kuntu boka ko muyuthi umwa akaumia ke batwe bora mporo aweta akiwa akaithira ndi wansa chiuria bimwe ya biru tukulela lake NCIC ke miario para umbre kuwa ikarutumirwa siasa ene miario ratila sima wethira ni ana national wake nyama auto yana ke constituency ka ward level bandu ke miario nyayo etibatere kutumirwa ke miario ekuthuke muntu muma na kuthiretene nyanto na maicha ya umantu ya mwera NCIC ibatere kuilela mkuluki Nteto anthuke mbithi baishigo mbunge kibore bakuria buruishi hata ciathiri na urumwe no muntu wake wakanyaga kuwata mbaru uria wengwa akwenda turenda tiania ethera siasa ya amani na tukauwa mheshimiwa mporo wa buri uketha no endete tiania etaruare ucinje kiama kiaku wethi onge pate linda no wethi onge secretary general tipo boya loi ito korigana nyarare MP kuma 2013 manga 2017 tendra chiombe avanirie mware okay dai turenda bato youth to vijana tutiringa kura chako divaindwa kura cheirumi tutekwenda manto ya kurumana antu mtu aita ilengone na kura bangi no peu are romba kura chaku wera antu manifesto yaku wera roba mbithiria ore antu batigania east na bungi na bwo bere mheshimiwa mpro tiania eta ni akinyere kiwango kingi irenda antu bathomi nkiripotera Weru TV kumatigania East vita wake uvin kimali Irwari intuko yoshokera muchunjo ya kiama kia UDA akaunti ya Meru mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki nethirete akilunga ntere mwanya ni bokenda gutira no tumenyithia bramanto yetete na mbere ntere iyo na Thaa yatwatanire no imwe kwa imwe aintere chia skuru ya Meru skombe kwithire tutariria bramanto ya karakari nau na yara ya kwithira ya kiuma na kiana muchunjo ya kiama kiu kia UDA yura yochokerwa muthuri kethira nombi kwa nombe kwithira wetu tariria na tiamanto ya karakari ntereo kana baraba kuringithia kura bakuregete kwenda kuringithia kura gwithwa ngikinyaja ndene Meru skundi kena mono ramanto yetete na mbere aja nyumego kuna mathandu kuja mengi jombe to kinya abuna bubu imbombite kuwatanira na tongerie mwanya kana ishimwe mwanya baraba yethete betwa kura iji kana betwa certificate iji nikenda baraba kinyite aja kuona imbio ngwe kuthithika komba kwithwa gwintere imwe mathandu kuja kinyite lakini kuthina aringithia kura na ikio kitu kwenda kumenya ni gitumi niki baraba kuringithia kura abati tuone mwanya aja ndina Martin Mori kiongozi ntuku ya anamisi ria kura chiaringa wa mheshimiwa itondere mandu jetikandene Nyaki West na aro kwirwa kithurano kethwa gicokerwa maybe na gicokerwa kwina mathira mengijo jitaje gichumiria mono mandu jegie PO kana bara presiding officers bara beituone batiku gitumi niki na maybe ibukuthingiria untu bubu. Okay, rieto ni Martin Muthuri Moria kiongozi ndio mwe wa aspirant wa UDA kiamene getu kila tuendete sana kila kitongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto na aja ujoge county yetu ya Meru governor ni Mithika Ntore na senator ni Kathuri Murungi na aja gwetu Nyaki West rokire turokere kwithirwa POs batakinya ndene ituo bietu na mono ngateta sana na ntuja stronghold tiakwa chionde oteo ina PO na kwethira kwina PO gukethirwa yani maratasi jara ja tereja ja kuringithia kura cha thai ara runogone mwanka thai maratasi atakinya mutarankare junde maratasi jatakinya kaga maratasi jatakinya katukuga kiangaratana gigi kinene muno na tutona kingi cha gigi ithurana bietu. This is one of the anomalies indi inkomenya inkurugwa nani muno kwiba ichitiritie bakawira asima nturie maru nani ankwenda kwira antu bakwa Nyaki West oni ote muntu ngaturiria maru muntu ranga bira aura kimpomba guturiria maru imwathani Jehova kimpomba guturiria maru kinyabo kampinga ta kuringana na guchitia kuranchieteretwe nyane anene bamwe na nkwenda obera kathaba kwenda kurungama nyagite ke MCA arungame bio biere enda kurungama kiangabana na KMCA Nyaki West neje Nyaki arungame na oni nkiugo ankuuga ndemo Kristo na ntuntumba kwithirwa nkiaja threatened day and night na nkingata wa day and night na ibo kumenya batwe no thimenti twithirwa twina mantu ja maingi muno kuma
igitare aba muirari atongere betu ibaeja threatened na kura kwa politically mheshimiwa wetu bana mheshimiwa Muriuki na ndi boibo baba bakwa na ndi ukija kwithirwa kinya ana baba jababa Muriuki jabatwe itokuragwa ntije na ara batu twitite. Don't finish this generation yejojo batu turi gwita jojo na tigana na ndo atia kura baba kura na bo politically na ndi weje nyoro enyaki ojojo tigana nani ndenda kuga nte tulia maru ure akinga aturire maru imwathani kinyo kethirwa unu kwingana nani ki nyame chujo jeje michujo ekyama no gwoto kyama giki ko kwenda gutiga kyama gyaku eja giki itokumenya saudiment kure itaringwa. Now we know who is behind all this. Na ntupo kwithirwa no kwenda kwangaratania mbeche wicho chiringithirwa chigika ya ndawa hospitali mbeche wicho chiringithirwa chikinja ira ntu betu barabara mbeche wicho chiringithirwa igika ira mora mukuma naraba kyandi ukuma wagitu kuma bancha bwene ankwenda kwira ntu bakwatiri na mbere Martin Mudhuri Moria kiongozi uni ntetulia marukire muntu ngatulia maruki